nuku dona lipi gutu rin kana ko tabon. Nuku dona tabon baru dirin kana ko. Nuku dona tabon uli dirin kana ko jana tana ko nyelat ko. Ar nuku dona tabon jana to bo nyelat ko nuku do herat mucet sereng nak tabon noa dona pia party nak ko participate ka tabon ar nuku bakra sirfo mena anak abang do. Nono kana adi raska adi napai kana ko serenya tabon nuku dona nuku dona tabon lipi gutu abo no jamda blog hece ar nuku bakra prize na mena gya jahan se pia party na pia team na ko participate ka eto sirf 10 kg boiler second sirf tabon 9 kg boiler ar third sirf jana mena tabon 3 kg boiler to pia team re na tabon pia gena prize nuku do head muche sereng to ono ka adi napai adi raska gena chalu kana tabon continue na pe nyel dara ko kan gya hece to ono kana ko sajao kana ko sajao ko na bo nyel nyoga tabon. Nuku dona lipi gutu rin kana ko tabon. Nuku dona tabon baru dirin kana ko abo noa jamda bolog gen hak tabon nini sange na mena ko nuku na panyel dara ko kan guys ar ono kana sereng ko na tabon adi taratari ge chalu kana ono ka panyel dara ko kan guys adi napai ge adi bes ge ono kana ko potawa kana tabon hese ar onon kana caton ko na adi sehera na dare nari sakam ko tegena ko sajao ka ar tupi ko na gunggu ko re na ko takone ako one sade ako tabon hese adi napai gena. Nuku dona tabon uli dirin kana ko jana tana ko nyelat ko nuku na noa jamda blog gena ko pora kana tabon.